Good afternoon, ma'am. Newspaper or ko ngasi newspaper ngasi date 27th ko to newspaper still left the video ko ningi to sa ko atai se ai sangma matam bata ke newspaper still left the video ra ke how ge ma'am ko ahaba news se akoi gi ngarang di horaga sum moigi Supreme Court ki mayok Supreme Court ki aide magi mingthi na ba haitare ko Supreme Court ki mingthi na ba magi textbook class ai textbook sta akoi Supreme Court se amna aide ma se amna corruption tauba adagi corruption tauba case pending the memo leba khotpa kai na haraga class ai ta me iba ko adugi ibudugi kadoga haraka na Supreme Court na ben na pi ko class ai ki book sing se amona phongdana bai na ko aduga maduga thatna ba ado NCERT gi moigi kano duna haidi moigi director duna kano budi haidi lale budi haijagrabni but kano sidayista akoi exam jo na de du kari kara lale haijaba khosaba ka important oi de sum headline ni kara taramani sidayista su moto ko sumoto cognizance sise kaino haragadi akoina karigomba petition aba book tharaktabida Supreme Court masana ko adi masada mina atopana tharaga petition tawraga madu chumila la habna tabako Supreme Court masana on its own haitare ko on its own my power decision ba doi taragadi madu boy koina Supreme Court of ko adagi High Court of anima of adugumba Supreme Court masana dum kano jalo khachara haidi hearing ama haidi petition tharaktring ade petition se mina tharakrasu masana dum lokhachaba pidi kano se hearing sibo koina sumo to cognizance ko ko aduga masi se asemagi di koigi constitutionally the contempt of court haitare ko court ki sise kari marang ina mana sumo to cognizance locally saharagadi koigi contempt of court haitare court bu phajadaba wahai watana court bu corruption dawi natra court bu kana tawi na haibagi matung ina ne contempt of court habadi kaino contempt of court se phajade khote haibase harak taragadi sumo to cognizance hearing jalo khatpe aiba under article 129 sijina Supreme Court kini ko aduga 1215 sijina High Court kini ko aduni mai lokhat khre ko mai na haidi hearing ama satha gre ko ado pai khagyo na di sumo to cognizance kaino adu dum ka khango ya next koigi under POCSO consent on trial ko POCSO gi matang dani ko sigi se amna important oi ko POCSO hai se kaino hadu hana degi sudum khabar da dum yaudana madi leirabani but tawdabu important oi se kaino haragadi POCSO gi the change kar handak tawi ko POCSO Act sida POCSO habadi kaino protection of children from sexual offense habadi ko Act 2012 se sise akoigi hujik akoigi live in a relationship or any kahaini angang na haitare ko relationship leiba haitare hadi adolescents in relationship haitare ko adolescents in a relationship adolescent in a relationship adolescent in a relationship ta leibase hujik India da kadoge harakanda chahi 35 sujingai sida ko 18 years ki mamang haitare ko chahi 35 sujingai mamang sida koigi kano adi moise relationship sila leibase kadoge harakanda nupa either nupa natraga nupi do
kay haini moise caste manadaba oibna yam oiko intercaste ki natraga interreligion relationship lai taragadi kadog hara kanda case thangat piba pokso da case thangat piba ita kai gumba chai ni time ban su da taragadi criminalize so sigi se adolescent in a relationship se chai ni try criminalize or ga koi gi kai haini phaba punba chai time ban su tragadi koi gi live in a relationship to oigera natraga any kind of sexual act ko sexual act sing se criminalize to sexual act sing se ko adugi sexual act se criminalize to kanda ka dog hara kan mama pa jing jana chance am lo bai tare ko aidi masigi relationship su chugai na gi damak ta pokso se la na seasonary ni ko dini aidi migi relationship masagi consent yanaraga chai trai pan su dra su masagi nusina bagi yanaraga leina bodo pokso hapchalaga ka either nupa na chaga nupi do khaina handini or even sahi yamna angang oiba amaga relation leirab taragasu nupa na chaga nupi do kano criminal oyanduine ba madudo tawdana bagidamata koigi kadawge harakanda sigi kano se hadi pokso sigi handak tan nawno ko amakak thoeba ko hadi ko pokso sida Romeo Juliet clause aino ko Romeo and Juliet clause handak tan nawno thopani ko Romeo and Juliet clause hai se kaino harakanda se Supreme Court observation is a court chanai have the January 2026 the observation da wani ko haidi sise yabra sine buko yabra have the meaning di kaino harakanda kogi Supreme Court na union government da kari haina hangi harakanda pokso se kadog harakanda pokso x da exception am khak thammo exception se karam exception haragadi ko exception ko as Romeo Juliet exception hai tare Juliet exception Romeo and Juliet exception hai di kaino harakanda karigumba consensual da hai di masagi relationship lainabado consensual oiraba adoi taragadi madudubu aikhoina aidi criminalize ohendaba tar consent mabani masani yana taragadi ko haidi criminalize consensual oibse not criminalize haidi masana yana taragadi criminalize to hondaba ai tare ko adoi taragadi teenage ani nungsinabase aidi hoi set mabani sahi sudene haidi separate tawnabadi yai kasu kaide but aduduna rape case ki type daga khanaraba haidi rape ki case ni natraga any pokso gi matung ina de rape case ni haiduine ba anything sahi sudabide oi taragadi phanayam ni yagera yaroina ko haidi rape ni na pokso gi kano gi da leyeba haidi magi section kano da section 19 sorry section should the yaw section my pokso gi action hai se kaino any kadoba sahi try pan mu suda taragadi sahi try pan less than sahi try pan oi taragadi any consensual sex or any sexual act se rape ni haina lowe ko rape ni haina lowe masi se lohondana masine hai se ko Romeo and Juliet exception hai se atuni ko atai kemnate aduduna yamna masigi clause government da Supreme Court government da channel habidi nate but suggestion go mani ko haidi observation ne si hapchan bada pokso ekta masi hapchan be ya ya hapchan si habigi mo suggestion ne ko next taking side India's relationship with Israel should not be at the cost of ties with the Arab world in Prime Minister Narendra Modi na kari Israel da chatpagi kano duni ko sidagi khangba yabase hoi ngarang chu koi khara hainagre kadog harakanda
SSC की ओइना को कई खंगमे आगे हारा कांदा कोई प्राइम मिनिस्टर से मोगी करी मोगी नेशेट एना मले को नेशेट है से मोगी कनो इजराइल की पार्लियामेंट नि को इजराइल की पार्लियामेंट से किदेस्ता प्राइस अमा का ऑनर अम का पीए को पार्लियामेंट की सिगी कनो नरेंद्र मोदी से कई है ना पीगे द स्पीकर of the nation mental है ना को हाबदी दुमलाई नि मोगी पार्लियामेंट की स्पीकर ना पीबो अवार्ड नि को सिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द पीगरे को अदु द MOU साइन मैम अमा तौने को अदगी कनोगी सु कोईगी डिफेंस की मतांग इदंगरा अदुम पारो को हाइदि इंडिया गा इजराइल गा अनि की यामना relationship ta defense ki ngarang gi khabar ngarang na gi khabar da dum fadan yaw ramni adagi ngarang su yaw gi da digital connectivity da kadog hara kan da digital connectivity ki matang su yana ba ama su lai gi ko digital connectivity adi akhoi gi DPI gi matung ina ko UPI akhoi UPI unified payment interference to सिजिगा अकोइगी कदोगे हारा काना मासअप आइना मदुगा पुनग्रेब आइदि इजराइल गिनी को सिना इंडिया गिनी सिना यूपीआई सिना इंडिया गिनी सिना मासअप सिना इजराइल गिनी बको सिजिगा अनि से पुनग्रेब मोय पेमेंट सिस्टम गा कोइ पेमेंट सिस्टम गा पुनगी बको अदगी लेबर मोबिलिटी हाइसे कइनो हारा गदि अखोइदगी ओइबा चिप ओइबा यामना कनो तौबा लेबर सिंसे इंडिया की चिप इंडिया वर्कर सिंसे को आइदि इजराइल दा वर्क तौनबगी दमक्ता को आइदि around 50k इंडियन वर्कर सिंग एम्प्लॉयमेंट पीनबगी दमक्ता यानाग्रे अदुनि को लेबर मोबिलिटी से यामना चिप ओइबा लेबर से पीबगी वारी नि को से रशिया दसो सिजे तवे को लेबर मोबिलिटी से अदुगा होरेन गिदुसो आई हाइजरगे बट सिदैस्ता अदुम हाय होरगे यामना कनो तौरिसे द इजराइल ग इंडिया ग गी मरक्ता हुजुजिक ट्रेड अदगी करी करागा तौरिसे सिगिसने को सिदसो हाइसे इंडियन सिक्योरिटी इंटरेस्ट लिंक टू स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया नरेंद्र मोदी ने हाइसे को सिदैसे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में यावद्रा मसीसे करीदरना इंडिया की गुजरात अहमदाबाद ते होरगा UAE सऊदी अरेबिया अदगी जॉर्डन को इजराइल दगी मेडिटेरेनियन सी फारगा इटली जर्मनी फ्रांस मोइलोय चतुइनी को माइना इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सिसु सिदगी होरक्तोइनी एंड आल्सो इजराइल से करम ग्रुप ते यावगे हारगदी इजराइल से करम ग्रुप ते यावगे हारगने I2U2 ग्रुप हैना मलैतो I2 हाबदी कइनो I2 हाबदी इंडिया इजराइल हाबदी को इजराइल को U2 हारसिना कइनो UAE गा USA गनि को सिसे कोइगी ग्रुप I2 सिसे करम काना फॉर्म तौगी हारगदी कोइगी कइनोदा 2021 दा फॉर्म तौगी बनि को मसीगी सिसी की मतुंग इना कोइगी ट्रेड तौनबा दगी करी करा तौनबा से सिसे कनो तौदनी सिसे हाना मकरी ममिंग करोंगे हारगदी सिसे हाना I2U2 से कोइना क्वाड करोमी को वेस्ट एशियन क्वाड करोमी वेस्ट एशियन क्वाड आइदी मसी सिना कदोगे हारकांदा यामना I2U2 सिना याम मरु ओइबा कनो लौरिसे करी तनो हारगदी वाटर दा अदगी एनर्जी दा ट्रांसपोर्टेशन दा मरी थम्बा हाइतारे को अदगी स्पेस दा हेल्थ दा फूड सिक्योरिटी दा को अदुनी अदुगा IMEC सिबिदी खंगनी को मैम IMEC सिबिदी खंगनी So IMEC से करम काना हुदोके न हारदी G20 अखोइगी न्यू दिल्ली की समिट G20 दो दा हुदोके बनि को अदुगा नेक्स्ट जिकी
sisi ma yarani na khalle. Next tutorial the ebrityl cell ebrityl cell stroke hantak kano yam kai ke ngara choi nei na gram ni ko stroke kano kari koi gi stroke PSLV ani mu su kai mamang chai da ko aduga mamang chai da koi gi NBS thagat pada NBS 02 thagat pa matam na kai bdo NBS I think koi gi kano da India gi oina di NBS se koi gi kano ni ko koi gi kano GI kari GPS ko mani ko koi India gi oina di yamna kano tawba satellite makhala mani ko adu haidi sigumba kano se kai ba se koi India gi di yamna mangzaba bane NBS 0.2 habidi kaino harga di sije second generation navigation satellite habidi ko sije akoi gi oina koi India gi oina masang sajaba navigation satellite amalai ngarang join hagre NMBIC ko sije kai mami har kanda navigation with Indian constellation sidesta ai ngarang hagre moi taret yawe ko 7 satellite yawe adu 7 satellite tu season first round ni ko adu NBS sigi second generation navigation satellite habadi koi gi GPS ko mani ko kudak ta koi gi live location piba ngamba adugumba military da kari kara yam kana ga da pot ni ko mase ahamada akoi gi kano haina IRNSS and hirami ko IRNSS NAICCC and NABICCC IRNSS and hirami ko navigation satellite group name sisi ko adudo hujikti NABIC sisiga second generation se thagalai ni ko second generation se fail oire ko loina ma fail oire dinate satellite khara fail oire yamna mangjari ni ko India dadi kai ngarang fail oire bigi maram du ngarang in high grab ni ko sisi yamna nungnang ni oiba pot ne ba aidi masi se thagat pada scenery se ajig NBS oiba pot se thagat pada scenery se kaino aga India gi khwaidagi phaba space launching vehicle ai tare ko GSAT T7R ne GSAT T7R hai se GSAT 7R hari se ate kemna te maze kaidong hara kanda India gi oiba indigenous oiba ko indigenous oiba heaviest so oiba ko se India gi indigenous oiba heaviest oiba communication satellite ne ko adubu yagidre ko sizem GSAT satellite sima yagidre aduga kanana NBS se kanana thagatoiba GSLV na GSLV se geosynchronous satellite launching vehicle hamne ko mai maming se F-15 na ado sisu kaire ko yadre ko aduni launching vehicle मैम ले कोई launch vehicle Mark 3 का ना सीजन कोई launching vehicle जो GSLV का तना ते ममांगा LBM3 से ना कोई oldest नि को मतुंगा वो BSLV ले रहे अदुगा मतंगा ना नि GSLV को next हम ये सी article analyzing
India's cycle of deprivation and affluence ko. Cycle deprivation and affluence. Sidagi sigi article se amni important di oide but tawdabu ama kakang sidagi lokha pe am se ama kakang oi ko haidi koigi sidasta maru oina koigi income mobility ena ko income kariba sidasta hai se sidagi akoina concept am khak lokha lau se bo concept se kaino haragadi koigi income mobility ena ko income mobility concept income mobility chaurakpa ai hairamge ko aidi sigi article sina haining is chaurakpa ma ai hairamge ba chaurakpa se kaino harakanda koigi income mobility se yamna handa ba hai tare ko income mobility hai se si hana explain tawda di yar income mobility hai se te kemna te ai koigi type of measure ne ba si se ko measure ne ba measure kaino ma mana measure tawdu se kaino harakandi akoigi individual amana cam thuna laire natraga cam thuna ina khule habada measure tawbani ba sisina measure of ability of an individual or householders like individual to move up or down the economic ladder adi ina khun ma laire ba se cam thuna laire natraga cam thuni ina khun ge habada on badune ko income mobility hai se income mobility se ka income inequality ji gam thini khenai ko income inequality hai taragadi kaino khwai laira baduga khwai ina khun badugi magi difference to ni ko income inequality hai taragadi ado income inequality se na te ko khoina nei na se income mobility se ne income mobility hai se kaino haidi in mi amana kyamya amna thuna ina khunge na jaga kyamya amna thuna lair ge habado adudo nei na budo ne kadoga hara kanda sidai subsigi kanos ta hari se kadoga hara kanda koigi 2015 da akoigi mobility hai tare sigi income mobility ki measure se akoi 14% le rame ba aduga 2025 da di kadoga hara kanda akoi se 27% le gre ba sisina ta ise kaino haragadi akoi se kadoga hara kanda akoigi lairaba mise yam thuna lairna lairaba mise ina khulakte ba yam thuna di lairaga so yam henjalakpa hai tare laina se ina khulagani ina khulbje yam thuna ina khungi hai tare lairaba sina chawdarakpa sina yam thuna chawdarakpa meaning di kaino harakanda lairaba ina khulbagi gap se sugumitik chawna laire habda ta ini ko sisina ko asisina adu duni ko ma hai se adu income inequality se kanana data source se kanana pirakke haragadi akoigi sigi income mobility sigi data se kanana khonge haragadi CPHS sabadi kaino consumer pyramid household kaino household survey ko household survey kanagi makhada leba sisi kanana sigi survey se kanana toba Center for Monitoring Indian Economy ko yung ko sigi contrast at pama sa harakeba ko sigi contrast at pama sa harakeba masisina akoigi economy da tamam kaktara mani KSF economic recovery and economic recovery ko KSF economic recovery ay sisini ko akoigi 2025 ta 2020 hai kal 2020 covid matamda season na le kal se aduga sum line 2021 2022 2023 smile sum line ko 2025 to na aduga kadoga hara kanda
ina khunba misina sum ina khungiba ko like ina khunba si ina khunba kari sector de ina khunba ji ching ya ga de koi gi formal sector habdi kaino high tech industry adagi upper income household hai tare income yam pai ba paisa yam pai ba kangu jingsina paisa du pai kat ki ba ko formal sector sin paisa ba informal sector oi ba adagi no ma gi su chansa ba rural labor ko adagi lower income group sina adum lai har na le hoba adu ba ko ne KSF economic recovery ko 2000 COVID-19 gi matam dagi horakram ni ko masi gi concept sa masi se hujik se kana tawri masi I think KSF economic recovery se kana na ut ke haragadi nasai gi income mobility duna utne ko income mobility to adugi data da KSF economic recovery se lay have se uliba aduduna sigi income mobility gi magi husiki piriba CMIE gi kangu na piriba consumer pyramid household survey se masi se kadog harakanda niti ayog ka pibaga mana de niti ayog tadi akogi kano se kogi niti ayog tadi kogi poverty se handare 25 leramadi 25% leramadi ki 15% handare ka hydro niti ayog ke data da नीति आयोग की डेटा दा कदवे poverty index है MPI है ना मतलब multi dimensional poverty index तो कदवे हाँ 25% 2015 डॉलर में देखी क्या आधा हंडा ग्रे 15% हंडा ग्रे 2019 21 सीजना 2015-16 को नीति आयोग ने पीबददी अकोगी लायरबगी चांग से 15% हंदरे है बट लायरब सिगी लायरब चांग हंदरेबा लायरब से सिगी इंफॉर्मेशन सेक्टर द तोबसिनेबा अदो लायरगदी याम थीना लायरबदो अदुदुने मा हाइनिंग से अदुना तापदि इनकम मोबिलिटी से न तापसिने कैदोरगा कांदा लायरब ओइतारगदी याम थीना लायर इना को बोरगदी याम थीना को इनकम गैप से सुकमेटिक चावना लेरे ताइनेबको नेक्स्ट आर्टिकल अमंग येंगसिको यारनी को सिसा हाइदी income mobility as kaino khangani ko paikha da hang ka dei sisine income mobility as what do you mean by this income mobility ko adu kanano only CPIS consumer pyramid household survey adu kana gi makha on manu center for monitoring Indian economy ko simai na on mane ko adu duga ka do har kan na mana ta is kaino KSF economic recovery KSF economy recovery sine wa ta is next article the karam article haragadi critical mineral habadi kaino rare earth mineral gumba the heavy industry the changma mineral gumba do adu critical mineral kawi yamaro ina si se akoi mana silesta critical mineral se akoi gi hanadi akoi gi industry da yaram da pot se kudamoin hire se akoi gi mm mmdr dr ek anamale ko mines and the mineral ko mines and the mineral kari development and regulation hai ko mines and the mineral development and regulation act ko 1957 gi matung ina akoi gi kano mineral khara leirame restricted tawa bi thing bai tare adu do mmdr act se amendment tawa mmdr act amendment act ana malay ko mmdr act amendment act 2025 masidesta kadora har kan mineral khara hapsan greba hana restricted or mado kadoba strategic mineral na onthokre hana restricted abadi masise low ko pathing ya da bado ujikti mu strategic to onthoi ba minerals into karam mano haragadi koigi lithium को बैटरी साहब से ने बेरिलियम से बैटरी साहब से ने को बेरिलियम नियोबियम से टाइटानियम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साहब दा तांतलम जिरकोनियम
aduna hujikti essential oiba moina list of 30 haitare 30 element thokre ko adi akoigi India gi growth ka mari lenaba but tawadabu masigi 30 elements ko India na push tawna ba yam huna jai habadi kaino hanta ke budget tasu 1000 billion 1000 crore ko adugi budget ka thadabani ko 1000 billion adubaina habidi akoigi national critical mineral mission kaina lei ko national critical mineral mission sida 16k crore thadari ni ko adagi mapandagi changpa company hai tare ko mapandagi changpa company jingse karigumba aikoigi technology aikoigi industry decision abo itaragadi moida chahi 2047 bodi free da sina bi ai moida tax amag thidrajai free tax ko tax amta pi da bida tax incentive ka tawidana ko adagi scheme amasu leba REPM scheme haina REPM scheme haise sidasu yawi ko mana REPM scheme habidi kaino hara kanda sise sinter rare earth permanent magnet scheme ne ko permanent magnet sabagi scheme ne sise sigi magnet se sinter kari ko sigi REPM se kari ba sinter rare earth element rare earth permanent magnet scheme ni ko masigi rare earth permanent magnet scheme se masi se sinter habidi akoina koigi powder form da tawraga hit tawbaduni ko powder form da tawra hit tawduiba magnet habise akoina kadogi hara kana ahamada metal achobam lawrani metal se hit kana tawra thugarani makum mayam ni fatana thamani magnetize tawrani aduga hit tawrakanda blow achobam magnet ki type blow achobam sema kadoini hariba magnet sembase powder form da hit tawraga magnet sembase masi se akoina sinter haiba ko sinter se tawraga magnet se sina dune sigi sinter magnet se karadagi shunga ke haragadi sigumba pot se hape ba yamna ko adugumba pot adi sigi list of 30 minerals da yawa kano elements se sising se sizinaraga tawba pot ngatare ba sigi national critical kano mineral mission ga hariba tax import duties ka kaiba tax incentive ke piriba aduga sinter rare earth element rare earth permanent magnet scheme gan semi sing se ko so sisine haidi akoigi India gi oina tawriba poching sing se kadoba critical minerals se husik se yam depend ore but ma haise husik se India se critical mineral gi oina di mingo China dagi lawdre haraga su mingo dagi di yam lawri dana ko mingo dagi depend tawri dana aduna akoi se critical minerals akoi mining tawba yaba mafam di lay ni mining tawba yaba mafam di adu mining tawba yaba gi mafam je thi de sine ma haise ko thi de koi thi ba ma changi phajana aduduni ko mana si article sina main oina haramise adu pai khagi oina de koina phabe am se kaino ai scheme jing se national critical mineral koigi sigi scheme am le se sisine national critical mineral mission jimne aduga REPM abedi kaino rare earth permanent magnet scheme jimne si ani jim se khongjalo ko di scheme ani se si koina critical mineral se use tawna scheme ani ni ko next AI na akoigi kadogi hara kana software industry da kyam yam soon ge habdoni ko yam soon madina te but sigi wari sanam tamchida tamam khak yam phajama khak thingnei ko AI washing hena AI kadoba AI washing hena AI washing AI washing haiba concept sa te kyam na te ba sigi AI washing haiba concept sa kaino hara kana akoigi AI na tokolingi na AI da maran thangsan mai tare company am leren kala se company gi magi thabak thoram ma'am jingse investor ma'am amana investor of ni dagi job pi na ba job ma'am am so pi de ne ba dagi ka chawa company chawa leren kala se hai ba company sing sida
कोई की कहे हाई इन्वेस्टर में हम जिसे पैसा था दर पोखला पर में हम जिसे कहे तो कहे हारा करी को कंपनी से फेल ओर अब अजे पैसा नुकसान से मांग अब अदे तार के AI दा ताई ना भाई तार कहीं ना ए स्मार्ट पैसन बा AI दा ताई ना सन बा को से AI से ना कोई की जॉब खुद में से लोई मुन ग्रबनी का का तासन बा तसे मगे दी AI से ना तांजन बा ता कनो तो बदी न तब तसे मगे दी AI से ना जॉब पुन मग से लोई मुन ग्रब हार बदी मुन गिवन न तब but AI sina mulle hairaga taisallakanda moigi kayne financial insecurity ma'am the financial insecurity ma'am the insecurity ko cover option by that to cover financial insecurity is a covert option AI da taisallakanda AI sina ko gi job ma'am ma mun gre adunani ka hans madu do akoina AI washing ko AI washing as a dugi tan do ne khangani ko khangani na khalle next adu kadang khango sidagi AI washing as a time sima adi AI washing ki tawraga industry da kari da kana tawrak ko wari ni ko sisina si SSC gi oina kitang khang na bai na tawramani ko aina kitang adi SSC gi da kana ra ko yai ka na hape khallaga tawgi ni sise kana tawse kashu ka na important oy bu potina te adi yenguraga di ko sige nupi sige maming se kai kau har kanda Marina bla Biazovska kawe Marina Biazovska se mamang kanoda 2016 da kanoni Phil Award phangmani ko Phil Medals Award Phil Medals Award hai che ata kemna te koi gi mathematics की Nobel Prize हार कुछ खंगे को मसे से mathematics याम ना हाइबा मी द पी बनी वो को अदो Phil Medal Award से सिना माना करी मरंग की पीरी नो हारा गदी कोई की कदम हारा कांदा concept को गए वो कोई mathematics concept आए तारे sphere समाना बस sphere में ममा कोई की पोषक अमद थम बाय तारे पोषक अमद चलन बाय तारे sphere क्या अमद चंदुई नो हार अंकल होत बाय तारे any object ama tham object am object ama sida spare kaya adaba ko kaya adaba spare se maximum spare se kaya thamduino haina hot pai tare ko adada 3D space ta thambagi hotnagre adagi ma'am ama 2D di aroi ko 3D obni 3D space ta kya thamba yadoino maximum ni kya thamba yadoino ID space ta na kya thamba yadoino ka habse sinu bizar hot level ko होलगा पुथोके मैथमेटिक्स की को अदुदगी कोई के दंग हारा कांदा फिल मेडल्स फंगमने यानी नेक्स्ट IB मिनिस्टर ना कदंग हारा कांदा कोई कंटेंट कोई की काय नि फेसबुक को बा इंस्टाग्राम को से मोइ से रिस्पांसिबिलिटी लहन न बगिनि को मोइना थागालेबा kan के कैंपेन सिंग से हाइदि मोइना थागालेबा kan उजिंग से कंटेंट सिंग से सिसे फत्तब यावरक तारगदि मोइसु रेस्पोंसिबिलिटी खरा पु हाइबगिदनि को यारेदा सिसे ममांग से मैम नैनग्रे डेटा फिडुसरी बो हाइबो अमो हाइबो नैनग्रे को नेक्स्ट खबर मुंग यंसी न्यू GDP data set to capture economy more accurately ko hadi GDP के अनौबा फॉर्म में थोक्रेबा GDP की बेस ईयर से कदरे नसागी CPI बेस ईयर फॉर्म दो दुमाइना GDP की बेस ईयर से होंगरेबा दुदी खंगा मनी को मैम सो GDP बेस ईयर से कमाई होंगरे है गनी 2011 12 अना लेरमबदो 2022 23 ना होंगरे मागी GDP की बेस ईयर में लेतना को अदुदनी GDP की होंगबसिना मरम ओरकांदा प्रोजेक्टी कनो ओन बजे हाय तारे को कोई GDP ओन बजे हेना कनो तौरनी हाबनी को अदुदैदा आई अमखक कनो अमखक हाइजरंगे GDP की concept खरा हाइजरंगे बा आइदि सिदा कनानो ओलिनो ओनरिनो GDP हाइजना करिनो कोलिनो अदु आइदि ओन बगी मीदुना कनानो कोलिनो हाबदुदि होय एक हारके GDP से मखल अनि सुई को GDP से मखल अनि सुई nominal हाबा मा nominal GDP हाबा मा अदुगा real GDP हाबा मा real GDP सिना
कदोगे हारे कांदा कोई बेस ईयर द हॉट बजे सीजन को बेस ईयर हुजिकपुदी तुदा हानदी 2011 12 होला मनी हुजिकती 2022 23 द बेस ईयर तौर होला नेमको अदुगा nominal हाइसना करेंट दु नेम हुजि हुजिक ओरिबा जीडीपी जिने real GDP हाइसना बेस ईयर द पांचला हॉट बजे जीडीपी दो दुबु real GDP हाय खंगनेमको अदगी मुंग GDP का GDP हाइसिदी total amount ni total value of goods and services of a country to name asiga kanaga GVA gross value added ko masisiga anisiga kenab sina kai dor hara kanda amasida ti ka dor hara kanda output sida koi gi ka ni si GDP sida ti ka dor hara kanda sigi mage relationship ta year ko GDP is equal to GVA plus net indirect tax ko indirect tax habdi ko net indirect tax habdi kaino tax without subsidies ko net indirect tax I say indirect tax to the gi koina subsidies lokthok do du koina GDP hara khangem GDP se kaino GVA ni gross value added habdi ko aduga manas dai the survey kara su palli dana ko karam survey na hara kanda sida GDP on megi survey lei ko masagi ba kano lei mayam ma lei ko sida isa khara pan ba survey maming hai tare ko survey maming irakep ko asus ko annual survey in corporation sector enterprises habni ko adagi PLFS cbd khangamani cbd periodic labor force survey ko labor force periodic labor force services ne kai olenge hara kan unemployment rate kumba ko season all is bo unemployment rate kumba adagi labor force participation rate kumba adagi kano worker population ratio kumba ko adugumje all level PLFS exercise na kari on ge sigi ASUSE sisina kari on ge haragadi sisina kana sisibudi asemagidi kana on man haragadi national statistical agency sample service officing on man ko NSS on ko aduga sisina kada kari no all is informal sector name all is informal sector ngasai informal sector se sida di yaw home dire dana ko informal sector formal sector nga tanem sida yaw informal sector do ni man sa ito all is ko asus is ASUSE is an annual survey of incorporate sectors enterprises sabi ko PLFS ay nga kana kainari periodic labor force survey ay ko aduga last ta kadone high CS ay na sulay ko magis kanode household consumer expenditure survey ko sisina o kanode moi sina on de ni masisina kari on ge hara kan household consumer expenditure survey ni taramani CPI on makango ko consumer price index on makango do ni ko mai tongan lay ko informal sector gina kanana oleba asus na dudu makango ko adagi unreserved oiba natraga labor force ki kanu on ba adagi ko adugumuduna kanana oleba kanona PLFS na ko adagi high CSE ICES household consumer expenditure surveys ni kani oleba consumer price index yani na on ba singdo sisu mix up yam option mane ko last news ta kaino haragadi kogi
Iran ga USA ga khadarak pagi ko Iran ga USA ga mujik khana doi tawi adaida akoina khangba yabse ngasagi JC po kano do sidigi akoina khangba yaba hai tare Iran ga USA ga mama su explain yam to mange ko hujik anoba paw yawde ka shu sidaista akoina khangba yaba hai tare gadi agreement ama kai gi agreement JCPOA aduduma adagi International Atomic Energy Agency aduduma ko atay diyan ko India ga Iran ga lainaba mari adu khangani mayam ama man haigre ko adu hujik se Trump na hai se nuclear kulai sungba ya bonte hanem si je nuclear kulai sungdana bagine ba adu Iran ai sina ko nuclear kulai sungna te ko gi energy efficiency do lainaba gi damak tani ko painen haibne ko investment to ya roi ka hai do adu gine ko investment to nuclear investment to ya roi ko la ka ngasi khabar pa sida lo salage yam pa na phasaba yaw de kon news ta so sida lo salage thank you so much have a great day